Hello everyone, this is English with Affair YouTube channel. Today I bring you today's tip. Alright, these are phrases and expressions that we use in our daily spoken English. ኣብ ኩሉ ግዜ እንግሊዝኛ ብንዘራረበሎም ዝንጥቀመሎም ሕድሕድ ገረምቲ ዝኾኑ ቃላት ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ናይ ፈለማ ቃል ይትኸውን ኣዳምፀኒ በጃኻ ኣዳምፀኒ ክትብል ተሪኢኹም ስንታይ ኢኹም ትብሉ Hey come on hear me out ትብሉ ማለት እዩ hear me out thank you very much hear me out means ኣዳምፀኒ alright so ኣዳምፀኒ ንማል ብእንግሊዝኛ ካብሎም ማዓንተ ነጀው you shouldn't get confused ክትኾኑ የብልኹምን okay hear me out تقول لك مالتي اسكنبل hear me out نلا بحبار hear me out again hear me out one more hear me out مالتي thank you very much hear means مدمات me means نعاي out means صق الكامالتي out means بخالي دقة مالتي hear me out انت لكم حادثة عدام تصني مالتي hey hear me out انت لكم Hey, بجاك دامت أني مارتيو. Alright, okay. So gasha أنت إيز بحال. gasha, guest بحال. guest بحال. أرجع أحفظ لكم إيه. guest means gasha. Very nice. gasha, guest بحال. Alright. أنا gasha لني. I have a guest نبي مارتيو. I have a guest. I have a guest. أنت لهم أنا gasha لني مارتيو. أنا غاشا ألني. اسكبلو. I have a guest. Again. I have a guest. Again. I have a guest. Again. I have a guest. أنا غاشا ألني. Alright. Oh, I'm sorry. I called her. دويل الله كوني رأيه. نسا غاشا لوا. اسكبل. نسا غاشا لوا. She guest. She has guest not. She has guest نبر مالتي. She has guest نبر مالتي. نسا غاشا اللوا مالتي. Alright, okay. So what about? إتي غاشا نابغزاخم يمصي نبل. نابغزاخم انت مصي. Hey, خم غزاخا رأيو نبل مالتي. غزا انت إزبال. Home, right? Home. غزا. Home means غزا. Hey, feel at home تولو مالتي. Feel at home. Very nice. Feel at home. خم غزاخا رأيو مالتي. استربلا. Feel at home. Again. Feel at home. Again. Feel at home. Very nice. Hey. خميلو. دهاندو خميت صوت لها. صبو دلو. Oh, I'm feeling at home تقول. خم غزا يتسمعني مالتي. I am feeling at home. Very nice. I am feeling at home. حجي 21st century نديو. إسران حدا نخفل زمن. مس إنجليزية عندك خدتقعز لك مس عالم معرة عندك خدتقعز لك أجد أمينا vacation أبزخدكم له نوزخون عدن تخيدكم hey how do you see our country are you enjoying your stay أنحيتكم enjoy تجوروا لهم ديهم خميريكا يهاجرنا تبالمو you can say oh I'm feeling at home أنت لهم عدي خمزة لخو يتسمعني أبقى زي خمزة لخو مسيلي يتسمعني تقول لهم مالتيو very good what about حساب أنت يزبان حساب think alright think means محساب حساب opinion يبهل opinion means حساب okay إزي ناتي حسابيو اسكبلو إزي ناتي حسابيو إزي انت أنا نقول this is or it is it is my opinion انت لهم إزي ناتي حسابي لهم اللهم مالتيو it is my opinion انت لهم إزي ناتي حسابي لهم اللهم مالتيو what about دخمت انت إزبان oh دخمت first دكما انت إزبان weak دكما دخمخا ويكا دخمت weakness دخم مالتيو دخم ويكا دكما غني مالتيو weakness for example what's your weakness تبال أو interview موزح دي يصير interview زور قلو مالتيو what's your weakness دكما غن خانتايو تبالمو I don't have weakness تقول I don't have weakness يبلين weakness مالكا ود سبن ديها perfect كوي خون كان I have weakness يجن خمزي لخا ختملس جن تخلي خا مالتيو so weakness means دخام دكما غني مالتيو alright okay for example English is my weakness إنجليزية
I'm sorry. English is my weakness. انت لهم انجليزኛ ها ناتي دكما قلنا يو مالتي. Oh my gosh. Here in UK, here in the US, there is a plenty or there is hundreds of thousands of work opportunity. بمئة شحات زقمتو نايسرح الدلات يوم زلو. But I have lack of English. English is my weakness. ناي انجليزኛ تصقم علني. انجليزኛ دا ناتي weakness انديا. بو مغنيات اندي سرح خركب زي خالهو. تقول الله ماتي. English is my weakness. English ناتي دكما قونيو ماتي. So دكما قونهم ختعرين تدليكم ويدوم انجليزኛهم ختم معيشن تدليكم كدمر خلت حمشت حادث شعته 4 3 خلت 4 حدا خلتها بمدول بواتساب كونتاكت غيرهم مسايه اونلاين تمرتي موسادي كاليو مالتي. alright English is my weakness انتلهم انجليزኛ ناتي صقامي مالتي. alright what is assure مرغغاص مالتي. sure انت خوينو ዝተረጋገጸ مالتي. sure means ዝተረጋገጸ assure انت خوين دمو مرغغاص assure ተኮይኑ مرغغاص مالتي. assure انت خوينو مرغغاص. اوكي انا كرغاغصلخا ايا انا كرغاغصو ايا انا كرغاغصو ايا እዚ አንተ መልስካ አንበሳ ንፈዓለኻ እዚ አንተ መልስክ ንፍዕተለኽ ጽቡቕ ኣለኽ ግን ድማ ካብ ከዝውን you need more practice like you እዚ እንድሕር ዘይ መልስክ ወይ ከዓ ዘይ መልስካ ግን ናይ እንግሊዝኛ ጸጋም ኣለካ. so you can contact me ብናይ ዋትስኣፕ ነምበሬ ብምድዋል ኮንታክት ክትገብረኒ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ. ያ ኣነ ከረጋግጾ እየ ኣነ ክጽሕፈልኩም ብትግርኛ ኣነ ከረጋግጾ እየ እዚያ ናይ ኦንላይን ተምሃሮ ይዝኾንኩም መብዛሕትኦም ተማሂርኩም ወይኹም ንፊቸር ክንገልጽ ከለና እንታይ ዓይነት ቃል ከምነቱ ها 5 ሰከንድ ኮኩም ኦንላይን ተምሃሮ ይተከታተልዎ እንተሊኹም እዚ ቪድዮ እዚ ኣነ ከረጋግጾ እየ ምርግጋጽ assure ንቀጻልን ንጥቀመሉ ቃል ታዩ ንቀጻልን ንጥቀመሉ ቃል will ግዴታ ካተሎ okay I will assure it I will assure it ከረጋግጾ እየ I'll assure it ከረጋግጾ እየ ቼክ ክገብሮ እየ ማለት እዩ. hey boss don't worry I will assure it ጸገም የብሉን ከረጋግጾ እየ ማለት እዩ. alright እሺ is that clear? is everything going very well? حرف دخلكم الله استي ግልጽ እንታይ ዝባል ግልጽ clear እሺ ግልጽ clear ይባል clear means ግልጽ ጽቡቕ በዚ ትግርኛ ስለ ጽሕፈልኩም ዘለኹ. what about ምርግጋጽ ወይ ደግሞ I'm sorry clear means ግልጽ ምግባር clarify ይባል clarify means ግልጽ ምግባር ማለት እዩ ወይ ደግሞ መብርህራህ ማለት እዩ. መብርህራህ ጽቡቕ مبرهرة clarify انتلنا اوكي كتبرها اللي تخلدو مخالف لما كان يزبال can so can you clarify can you clarify it can you clarify it تقولوا ترغاغصو تخلديخا can you clarify it ترغاغص اللي تخلديخا تقول لكم مالتي. alright what about حقي means real ويكع reality means حقي مالتي. حقي reality يبال حقኝነት ዝተመልኦ እንተኮይኑ reliable ይባል ማለት እዩ. reliable means حقኝነት ዝተመልኦ ወይ ድማ ግልጽ ማለት እዩ. reliable okay are you serious? this is a serious information. do you have a serious information about it? ናይ ማን ካዲኻ እዚ በቃ ዝተረጋገጸ information. oh my gosh yes it is reliable information tool. it is reliable tool ማለት እዩ. it is reliable ተልኩም እዚ ግልጽ حق ዝኾነ information እዩ ማለት እዩ. alright okay finally I'm going to summarize it هتقاللكم and then I'll dismiss my class. alright guest means ጋሻ home means ገዛ opinion means ሐሳብ weak means ድኻም ማለት እዩ. weak means ደካማ weakness ደግሞ ድኻም ወይ ደግሞ ደካማ ጎኒ sure means ዝተረጋገጸ assure means ምርግጋጽ clear is ግልጽ clarify means ምግላጽ ወይ ከዓ ምብርህራህ reality means حقي reliable means ያው حقኝነት ዝተመልኦ ማለት እዩ. so ሓደ ሰብ hear me out እንተልኩም hey አዳምጸን በጃ ብለኩም አለ ማለት እዩ. I have a guest እንተል ድማ አነ ጋሻ አለኒ ብለኩም አለ ማለት እዩ. she has a guest እንተላ ንሳ
قاشا اللوا he has a guest نسو قاشا اللوا feel at home كم جزاها رأيو oh my gosh I'm feeling at home تلهم يا خم جزا يزريز لهم ماتيو it's my opinion إزي ناتي حسابيو أمو داتا English is my weakness إنجليزنا ناتي دكما قونيو I will assure it خرجاجسو دمايه and then finally can you clarify it تبرع اللي تخل and then it's readable إذا قلت إنديز تبرع عندي ماتيو Thank you very much. We had a very fantastic time. This is English with Afi YouTube channel. This channel is زين يقول لنا channel يو خمسة عينة ناي إنجليزية تمرت خمسة كومنتار لهم ناي دول ملكة بمتوى كل جزء تكاتات تقوليهم لما حستهم المدقاف المحجاز تدوري سوات الماء ناي شير ملكة بمتوى شير غيركم إنجليزية نخم هارو إنجليزية يورو خم حيشو مس عالم معرة خصدرو تحابروا مالتيو online تمرت training course ديت سوات الماء أبزب زلكم ناي WhatsApp number you can contact me. Thank you.